Ni sababa na nangungulawa kwa sababu turitani ninondakalo na nasereke iramay langi Jesus sawa tumay kaya Jesus sawa tumay kaya Jesus sawa lamanimay ninasata batamay tay diwa Jesus sawa tumay kaya nirangagan ng damani sere sa wale kanikele may sayo nibo sa rarangan ng damani lali Jesus sawa tumay kaya Jesus sawa tumay kaya Jesus sawa lamanimay nindasata batamay tay diwa Jesus sawa tumay kaya niuduruman na lamanikoro ray di Jesus naronay wakambulangan tikatawan mundo nga may kaya Jesus sawa tumay kaya Jesus sawa tumay kaya Jesus sawa lamanimay nindasata batamay tay diwa Jesus sawa tumay kaya Jesus sawa tumay kaya Jesus sawa lamanimay nindas